Yang makin wantan yang kepenting sejeroing tri upasaksi ingyan manusia saksi domo kiastu ratu sarang sami ledang arse sarang-sarang ngerestuti bakti dumogi pemargi parikramo presiden margi antar jawabin berikataler ini pemargi dudonan sane sampun presiden tincapan titiang ingyan punika kapertamo ini pemargi ring perdana sampun ke bawah puput sampun diri kewenten serah terima ingyan saking berdesa adat kalering ingyan angge dinas nagalai sani mangkin puniki wanta pari keramu kepingkali puniki wanta pemargin di tiang iriki ngani didik ring desa adat di tiang iriki ring penduduk lor ring ratu sarang sami tanali taler di tiang aturan majang ring ratu sarang sami menawite dari tepengan titiang betangi atur wenten penyangru keluarkan titiang nenten anut ring sejeleng arse lampi kayu titiang pinakopin lagi keluarga titiang lungsur pengampur pemalat dados di titiang nenten pacang ngakeh matur ring ratu sarang sami mako pingundatin atur titiang lungsur pengampur lan iring sarang-sarang undatin atur titiang untuk kerama santi om santi om ayo galah makin aturan titiang ring biru benisa semua untuk kalah sani sampun kebaikan di tiang nanging sedherek di tiang umanti nanging atur matre ngiring sarang-sarang nasice majeng ring ide sang yang pramukawi dumugi nabi sani pinako pengabdi di tiang mapa ngiring sarangi ratu ledang hidung mapa ijo kertuar nugraku sinar supin hidung melarapan antuk pangastung karo om swastiastu pinajang majang ringi ratu sane nganganing iko jati sane dahat suci yang dia anago aja mangku dalam sane dahat suci yang dia apa romanggalo menawi wenten pendingsir di tiang nganganing desa adat Tegala Sakaler sane sumayang di tiang taler dan bapak kadus Tegala Sakaler taler sane sumayang di tiang taler nenten lali majang ringi ratu sarang sami nanganing ulaman menawi de wenten surian di tiang gustin di tiang akeh dalam saking dulu desa di tiang sane nenten presiden di tiang nyarsun sekali sane dahat kesumayang di tiang ring rahino becik sekali mangkin puniki di tiang mudui wargi kani dari dane nyari kanengki ngawen denang dane upacara manusia yatnya pawiwahan nah menawi itu tuna untuk kedane nyanger ring sepengerau kita tuh sarang sami iya dia ring sejeroning aturan panyem brahma lan lingit presida katur titiang nganganing desa adat penduduk laut banget ngelungi surakung pengampur ring rahina sekali mangkin puniki titiang jadi ngesahang puniki wargin titiang nanging sediringe titiang lumanti ngesahang wiratu sarang sami mangdo mau ikanin puniki sane lanang titiang medul wargi mepesengan iputu engki swantare nasan istri puniki mepesengan iluh Yuni Ernawati saking desa adat metre desa adat Penaga aduane kadaya sapunika ngiring sareng-sareng ijene dane doa restu dumugi benjang hari napkalo dane ngemaran ring sejeroning kriasta asrama mangdulangga kupung priokas termaning yen benjangan ngawet wang putra yen lanang mangdu si putra yen istri mangdu si putri asa puniko pengabdi di tiang mapangiring sarangi ratu pinako nyangkepin ring sedaging tri upasaksi ingyan ring manusia saksi ayo dicapan di tiang raina namangkin angare pon menail wilangan ulu likur Maret kali 3 likur
puniki titiang medue wargi sahang titiang tur maning ranjingang titiang jaga jiwanya ring desa adat penduduk lot kramu bandep angkep menawi asapunika sane persidaturan titiang menawi tu wenten iwang antuk titiang matur tur maning wenten atur titiang enten manut ring kayoni ratu sareng sami banget titiang ngelungsur agung pengampura pinguntat atur titiang sinap antuk uncaran paramo santi om santi 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 om. Alasan mangkin kalah katur majang ring panggung keluarga. Hanya majang ring ratu sarang sami sekadaya satu minggu pemargi kami ingin guru bendesa titiang seluruh parikrama puniki pacang parikrama bebas titiang meluncur ring ratu sarang sami mani benak ke bos-bos pacang katuran buku amat lagi warisan sarang sami sama sampun kutumawis margian